Hai manaze ting choma in sai hai manaze ZemeMaNka ge klumdele namain chekeu zing kai jekana ting kum changna zeng kai madai kamai ting chogu ku ZemeMaNka ina zeme ko gane hai mana hangge paulia kai tera dele Namaiting chogu ZemeMaNka porelang mateu zia notice Assam Dima hasao district haflongge naikom ting kum changna zeng kai madain chekeu zikreu zemenge maige office kine order pe ke zebambe municipal board lam gine hachai ka ket ke ziket ne dukan ramelet mak zai kam thora blam ge za pnuine monday hekeu maige kam ton di bzigne miswanga za public me rame ka hre be petle ze sale ze miswanga za public me rame ka hre be bzigne Dima hasao district ke Congress party में रमे बम रमने memorandum जे पे गई तले जे चेव जे पनुइने हकेउ माइगे कम तो ज रहंगे कम क्यों गई बेदु जे चिबेतिंग मिका जाइते नाइ मिफुइ जे हले दे रहंगे की सी गई तले जे साले Indiaram kadai ge naikom ting kum changna zeng kai madai lok rejit sa lok sabha election loiga luze center ge government du helei delei kan leis tu chuna ge election gin seating ge jaba ma ECI election commission of India me bone states ro ke lok sabha seat plan at set ge je EVM check te wang da range rangai ka kadai delei je ka chu delei je EVM check te wang da range lok sabha seat te set ge je BJP party me ne seat ka chum ge dui je ngam je Congress party me ne seat kana ge dui je ngam ko lei je ka chu delei kan leis tu application to set regumze ngodo be bachange chuna ge election commission me bone ponuine aibe EVM check te rahange rizi je peigai da indele je ka chudle je EVM check te rabe state jena Haryana state kene lok sabha seat kana je Tamil Nadu state kene lok sabha seat kana Chhattisgarh kene lok sabha seat ke je Maharashtra kene lok sabha seat ke je Telangana ge lok sabha seat ke je Andhra Pradesh ke lok sabha seat ke plan है lok sabha seat te set ke je election commission me bone rangai da bi bachai su je EVM je check te dai gulei zeka chudlei Bangladesh kadai go bodi pe tebe pui business Sheikh Hasina ka tebe pui prime minister Indiaram kadai me hazi kana na hanghe tebe te wangulei je salai je hazi kana na hanghe tebe te wang bege Indiaram kadai go prime minister tebe pe PM Narendra Modi je adauto gulei je che je Bangladesh kadai me manai Indiaram kadai me ka ke patau dibe mata te ku rabrame miswanga je ki ke gulei je salai Indiaram kadai ge bank zat kacham be bam ge Indian Post Payment Bank me bau aiso ne du kacharangkang payment teung kira bahangane Ria Money Transfer Bank me tai ke partnership te teu gai delei je salei Hanai kumge NEET UG 2024 gu result ge ze paper leak ka pepe se do da ge Indiaram kadai ge pam kacham je pegu state kacham be bam ge protestives lamui dele ze chibe ka ke Indiaram kadai ge education minister te be pe Dharmendra Pradhan ka te be pe ne sa ze NEET exam te be ge paper leak te be ko ze mana ze chipet zaina putui chu ze pet ma kulei ze cheu ze pnui pere ke action kdi be lugulei ze sale ze chibe hangne high level committee zidu teleu ge lu dele ze ka chu dele ze Chirmukte Dharmendra Pradhan ka chepe pene saje NEET exam kai be ko candidate matai ke kadu agreement je garale je cheu je NTA me bau National Testing Agency me bau ne du high level committee je teleu gai dele je ka che dele je NEET UG 2024 ge grace mark pe be ko ramze re exam te chu dera hangne admit ka je du pe gain dele je cheu je exam te chu dera me bau plan mina tang ke che hai ming je rex rok che ka chome bau exam je te chu dai gulei je sale je pnui exam te chu dera je Cheukiu zing kai je ka chomai design exam te gulei je cheu je chibigu prachi result je cheukiu je Himraichak design pedai gulei je sale je Indiaram kadai ge NEET UG 2024 gu result pelu bchange misonga je kakaloi berama je paper leak pe bchange nai komting kom changna jeng kai mada UGC NEET du cancel te undi delay je UGC NEET je dai ting design te dai ko mei ka che bigu piting nai me phui je do ponoi klon je elam je du te gai dai gulei je ka chu delay je Indiaram kadai ge nai komting kom ge NEET UG 2024 gu result paper leak pe signe Indiaram kadai ge Congress party leader Rahul Gandhi ne du Indiaram kadai gu chuna ge prime minister te jaba me pe je saje Russia kadai me mana Ukraine kadai me ka ke hre kandi be hre jabam be teunga lu je Indiaram kadai ge paper leak pe je teunga lak relay je ka je delay je churmak se ai be samje che Rahul Gandhi ne saje ai be paper leaks ku ra samje paper leak samje sansad ke je te chu gai gulei je ka je delay
बिहार स्टेट के नीतीश कुमार को गवर्नमेंट में बोने तिंग टीगे 50% रुने रिजर्वेशन पे जबा मधु जाना कुम तिंग कुम चंगना जेंकाई मदाई कुम गे 65% रिजर्वेशन पे रंगे SC ST जे OBC जे EBC में मधु जा पुनुइना रेक्यू गइन दी दले जे का च दले जे आइबे पुनुइना 65% रिजर्वेशन पे रंगे रेक्यू गे मधु जा बिहार स्टेट के पटना हाई कोर्ट में बोने कैंसिल जे तुंदी दले जे साले जे कैंसिल तुंदी बिचंगे नीतीश कुमार को गवर्नमेंट में बहुत चुना ने इंडियारम कदेगे तुरम की दिलांग बिकी सुप्रीम कोर्ट में आइबे 65% रिजर्वेशन पे राबदु जे चैलेंज जे तेगुले जे साले माइन चेक्यूजिंग kai jikana ting kum chana jeng kai matai kamai ting chogu ZemeMaNka ne aigine loigera dele ningnui hai manane tingnai mi puin sang ne ZemeMaNka jen cha je pigai jeng kingai bambi bisigne tondi dele hai manaje kolom dele